Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza aho mugiye muherereye hose. Ngiye kubabwira yuko Australia ikomeje kuba urubuga rwo kwidegembya ku bakekwaho jenoside yakorewe abatutsi. Australia rero ni kimwe mu bihugu bikigaragaramo ibikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bweruye ndetse bwiyongeraho ko hari n'abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bamaze kubona ubwenegihugu bidegembya, nyamara cyarashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana jenoside. Hamaze iminsi bimwe mu binyamakuru byo muri Australia bikoze inkuru icukumbuye igaragaramo amashusho ya Frodo Rukeshangabo, umwe mu bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 akebaguza mu muhanda wo muri Australia. Amakuru agaragaza ko Rukeshangabo yageze muri Australia mu mwaka w'2009 nk'impunzi, nyuma y'imyaka 2 gusa ahabwa ubwenegihugu, ndetse ubu bivugwa ko atuye i Brisbane. Uyu mugabo wari umugenzuzi w'amashuri imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ashinjwa kugira uruhare rwo kwica abatutsi barenga 500 ingoma, barimo kugira uruhare mu rupfu rw'uwitwa Bizimungu n'abandi benshi. Alphonse Hategekimana wemeye icyaha agasaba imbabazi akaza gufungurwa, yavuze ko yakubise Bizimungu anogonorwa na Rukeshangabo. Mu buhamya bwa Hategekimana avuga ko no kumukubita yabikoze icyo gihe bitegetswe na Rukeshangabo. Mu mwaka wa 2007 nibwo inkiko gacaca zahanishije Rukeshangabo igifungo cy'imyaka 30 adahari. Inyandiko igaragaza igihano urukiko gacaca rwakatiye Rukeshangabo yerekana ko yahanishijwe igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubwicanyi, gukurura imirambo ndetse no kuyitwika. Ku rundi ruhande, mu mwaka wa 2017 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze inyandiko y'ikirego kigaragaza uruhare rwa Munyaburanga Celestin muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bunasaba ko atabwa muri yombi. Uyu bivugwa ko atuye i Canberra muri Australia. Munyaburanga yari atuye muri komine Kigoma, segiteri Kivumu, selire Kivumu, hahoze ari muri prefegitura ya Gitarama, ariko ubu ni mu karere ka Nyanza ho mu ntara y'Amajyepfo. Yari umuyobozi w'ikigo cy'amashuri Kihanika mu karere ka Nyanza. Bivuga ko mu gihe cya jenoside uyu mugabo yagize uruhare mu kuyobora ibitero no gushyiraho bariyeri zaguyemo abatutsi benshi muri aka gace. Umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Faustin Nkusi yabwiye itangazamakuru ko u Rwanda rwohereje muri Australia inyandiko imwe ikubiyemo ikirego cyo guta muri yombi ukekwaho ibyaha bya jenoside, ndetse ngo baracyakomeza gukorana nabo kugira ngo abakekwaho ibyaha bya jenoside batabwe muri yombi. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yaherutse gutangaza ko nibura buri kwezi bakira amatsinda 2 y'abantu baba bashaka amakuru arambuye y'abantu bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Hari amakuru avuga ko mbere y'uko aba bagabo bagaragara mu mihanda ya Australia, ubushinjacyaha bw'iki gihugu bwari bwarageze mu Rwanda bushaka amakuru ku bakekwaho ibyaha bya jenoside bahihishe. Umushinjacyaha Serge Bramer wa IRMCT ubwo yari mu Rwanda muri Werurwe mwaka wa 2024 yavuze ko abakoze jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bari guhinduka urubyiruko. Dufite amahirwe muri iyi myaka yo kugira izindi manza. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yaherutse gutangaza ko nibura buri kwezi bakira amatsinda 2 y'abantu baba bashaka amakuru arambuye y'abantu bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Hari amakuru avuga ko mbere y'uko aba bagabo bagaragara mu mihanda ya Australia, ubushinjacyaha bw'iki gihugu bwari bwarageze mu Rwanda bushaka amakuru ku bakekwaho ibyaha bya jenoside bahihishe. Australia yashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira guhana icyaha cya jenoside mu mwaka w'1949, bivuze ko yiyemeje kuburanisha buri wese ugikekwaho kuri ubu butaka. Iyo igihugu kimaze gushyira umukono kuri aya masezerano kandi kikayemeza, ajya mu mategeko yacyo akabona gutangira kubahirizwa. Maître Richard Gisagara wunganira abarengera indishyi mu manza z'abaregwa ibyaha bya jenoside mu Bufaransa no mu Bubiligi yabwiye itangazamakuru ko nyuma yo gushyira umukono ku masezerano bisaba ko igihugu gishyiraho amategeko ahana ibyo byaha kugira ngo azabashe kujya mu bikorwa. Amasezerano mpuzamahanga yo guhana no gukumira jenoside iyo igihugu kimaze kuyashyiraho umukono kirayemeza, none akajya mu mategeko yabyo, hanyuma agatangira gushyirwa mu bikorwa guhera icyo gihe yinjiriye mu mategeko y'igihugu. Australia yasinye amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside mu mwaka w'1948 yinjiza mu mategeko yayo mu mwaka w'1949, ariko hagiye
hagiyeho amategeko ahana iki cyaha mu mwaka w'ibihumbi 2002. Ubuyobozi bwa Ibuka mu Rwanda buvuga ko bwizeye ko n'aba bakekwa bari muri Australia bazatabwa muri yombi hanyuma ubutabera bugatangwa. Reka dukomereze amakuru yacu hano aho ngiye kubabwira ko Turahirwa Moses atewe ipfunwe n'uburyo afatwa nk'umwe mu bagize LGBTQ. Ubwo rero LGBTQ ni lesbian, gay, bisexual, transgender and queer or questioning. Umunyamideli mpuzamahanga Turahirwa Moses yatangaje ko atewe ipfunwe n'uburyo afatwa mu muryango nyarwanda, ibishobora kuba bifitanye isano n'imiterere ye, dore ko bivugwa ko aryamana n'abo bahuje ibitsina babarizwa mu muryango wa LGBTQ cyangwa lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. Moses yakunze gushyira hanze amafoto yavuzweho byinshi kugera ubwo hari niyagiye hanze bisa nkaho yambaye ubusa. Yanyuze muri byinshi birimo n'igihe yatabwaga muri yombi, bamwe bagakeka ko yazize imiterere, dore ko hari hashize amezi 3 hasohotse amashusho bivugwa ko araye ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'abandi bahuje igitsina. Yaje gutabwa muri yombi azira icyo cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Turahirwa w'imyaka 33 yavuze ko hari byinshi bitamushimisha ku buryo afatwa n'abantu, avuga ko bamufite imitekerereze itari myiza. Aganira na France 24, Turahirwa yavuze ko umuryango we ndetse n'akazi ke ari byo bimuhumuriza mu gihe ari guhura n'ibizazane kubera imiterere ye. Yavuze ko gukora imideri biguha uburenganzira bwo kuba ushaka kuba we. Icyakora ngo Turahirwa naraganira n'ababyeyi be ku bijyanye n'imiterere y'umubiri we, ahagira ati ibyo ntitubivugaho, nta kintu nanabivugaho. Ku rundi ruhande Turahirwa ari gushyira imbaraga mu gukora imideri, ariko akazibanda ku gukora imideri iri ku rwego rwo hejuru, ariko nanone igenewe abantu bake cyane. Ngendi Jocelyn Uwizeyimana mbashimiye uburyo mukomeje gukurikirana amakuru mashya ndi kugenda mbagezaho, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru mashya ndi kugenda mbagezaho. Mugire ibihe byiza.